ta? Isagot mi kada iti istorya ana pauluan. Ijay lubong dagiti engkantada. Tampo kitang aldaw iti pannakigasang-gasat ti Immortal a Hero dito iti drama ana pauluan. Alipugpug! Malagip ko ijay lubong dagiti engkantada. Kumusta nga tani engkantada ladi siya? Jak amo aapong. Dangata engkantada Pintasya kan engkantada Marikit. Ay kat napintas dalat aapong. Hay, kayat ko kumamanen ti agpasyar ijay. Saan ta basta makapanijay apong. Masapol nga umay natasukunin dagiti engkantada. Ay, kita ti langit, apok. Ha? Nagado ti bituan apong. Rumimat-rimat da. Saan ka dingag parang dagiti engkantada kadata? Nukasta nga ado ti bituin ijay langit. Una, no kayat dati umay. Ay, alalya! Ha? Ha? Ay! Engkantada la adi siya? Ha? Wan, siyak. Sika ama bubot. Alalya ko namanan. Si kamot ngamin. Kila kangag parang. Di, siyempre. Makigtotak, Nakaumay ka man engkantada la adi siya. Huwag nga, paiso. Hay, kailiw na kami, kadi. Wan, kailiw kayo. Kaya't yu ti sumurot kanya. Agpasyar tayo, ijay lubong mi. Ay, kayat ko launay, Kayat ko launay. Sige, engkantada la adi siya. Sumurot kami kan ka. Aguray ka akulas. Irikap tapay ti kalapaw ta. Amang ano da sumrek nga agtatakaw bayat ti kawan ta. Sige apong. Mabit laeng engkantada la adisya. Irikap ko pa'y tiridaw kandag iti tawa. Sada ka pampanawan, Sige, ama bubot. Orayan da ka. Ay na! Talaga nagpintas dito'y lubong yo. Engkantada la adisya. Wan, nangayad di lubong mi. Saan nakas ijay lubong yo, adanta ni awan kayo, makita. Gapo dayta iti kwarta. Kwarta ti gapuna. Uray ko man wag putid da iti kayo. Ngam agmula damot laeng. Tapno masukatan. Takasanon nga iti masakbayan. Buwan nga rod, Nagtultuloy amay busti kayo. Ay, awanen, Nabaran to aminen apaset ti lubong. Umay kayon, mapantayon ije ayan da engkantada Pintasya. Agur oray da kada tayo. Adain sagana da apagsasangwan tayo. Intayon. Naimbag nga oras yo sa nga ili. Kastamot kada kayo. Engkantada Pintasya. Yam amo kada kayo ni engkantada Patricia. Italaang amakita yo. Gaputa ka subsubli na laang dito pagarian mi. Kumusta kayon, ama bubod? Kan kulas. Prinsipe dagiti angin. Naragsak apan nakaamamo may kan ka. Engkantada Patricia. Ay na, ado kayo gayam nga engkantada. Nagpipintas kayo. Nagmayat ti panagkanta dagiti bilit ka dagiti sangsanga ti kayo. Wan kunas. Iso dagita dagiti kumakanta at tumatayam. Ay, singer. Wan ama. Ala, agrambak tayo. Adda na imas nga arak mi ditoy. Umin-inom kayo mo't iti arak. Wan ama. Ngam na imas ti arak mi ditoy. Saan akas iti arak ijay lubong yo, ama kabartak. Kasta aya. Sige, uminom tayo. Mangan tayo iti taraon mi ditoy. Katpatyak, ama gustuan nyo, ama bubod.
Apil ngagda ka dito'y sirok to'y natayag akayo. Laadi siya. Apay, Nasairak iti imbalikas ni Ama Bubod itay. nga anya? Nagpipintas kayo, kunana. Ngam siyak lang tinalaad. Laadi siya. Ituloy mo laang tagbalbaliw. Katpatyak, agbaliw tumet laang tilangam. Awan ti pan nakabalin ko amang papintas iti rupa. Sigod anapintas ka? Ngam nagbalin ka adakas. Iso anadosa ka. Dinusa na ka ti Diyos sa tayo. Iso ti kabilgan kada tayo amin dito in Kantasya. Kat no makita na at talaga ang nagbalbaliw kan, patyak nga isubli na ti sigod alangam. Kat saan ton alaadi siya tinagan mo. No di kat, agsubli ti sigod anagan mo, aganda siya. Saan kan nga agliday? Tadumtang to ti aldaw nga agbaliw ti langam. Ala, umay kan laadi siya? Mapantan iti ayanda Encantada, Pretisya. Apay ngawan ni Encantada, Marikit. Ada misyon na anang ibaunan kan kuana ti Josami. Ay, at dagayam Diyos sa'yo. Wen, iso ti kangatuan kada kami amin nga Encantada. Ay, kastagayam. Anya dayjay? Ay, jay bilit. Lakay bobot kunana. Kasta na dayta abilit. Na. Ay, kas lamang sursuron ah. Surdo dayta abilit. Ngam saan mulatan nga italtala. Ni apong mate. Awan mo ti dakas nga ibagbaga ti bilit ah. Lakay bobod kung kunana laang. Kas lang arod mang sursuron. Lakay bobot guwapo. Lakay bobot guwapo. Ha? Guwapo kunana. Hay! Guwapo akano. Ay, nagmayaten adengdenggan. Na? Talaga mang sursurong kabilit. Apay ngayon, babawim ngay. Saan mo nga italtala Ay. ama bubod. Di mo maabak dayta abilit. O anya, ipasyar tayo dagiti sa nga ili tayo dito in Kantasya. Sige, Encantada Pintasya. Umay kayon, ama bobod. Kulas, agpasyar tayo. Ha? Ayan nga'y dagiti kakadwak. Apay nga awanda. Apong bubod! Sa dinutean mo! Apong! Kulas, Ha? Nagpintas a babae. siyak ni Diyosa Encantada. Diyosa Encantada? Nasaya at ti kaaddayo dito'y Encantasya. Gapo taada kayat ko nga iparamid kan ka. Ha? Anya dayta? Diyosa Encantada. Kayat ko atulongam nila adi siya. No ado ti magapuanan na anasayaat ijay lubong yo. Isublik ti sikot a kinapintas na. Ha? Sumurot to kada kayo nila adi siya. Kat makipagnaed kada kayo. Maawata kunti kayat yo ang mapasamak. Diyosa Encantada. No kasta nga rod. Sige, agsublikan iti ayan dagiti kakadwam. Mabalin mi ka diti agpasyar dito yung Encantasya. Gagayam mi nga Encantada. Sige, palubusan da kayo, kulas. Agpasyar kayo latta. Ay na, nagpintas ti aglawlaw.
Sayang kulas. Ada ko makamera ta. Tagpa-picture ta ditoy. Hahay. Tapno ada pa kalaglagipan ta ditoy Encantasia. Sige, di kayag danag. Addan to litrato yu ditoy. Ha? Ikan kay to. Adaya kameram. Oray awan kamera, makitkita kayo. Oray sa dino apaset ti ayan nyo. Ha? Wen, ama bubod. Kat mabalin kay nga ikan iti litrato yo. Akas pakalaglagipan nyo dito'y Encantasia. Ay, ha. Mayat Sige, mabalin nyo lahat ti agpagnapagna kat agpasyar kayo. Kulas, ama bubod. Naimbag nga orasyo, sanga ili. Nuang! Kastamot ken kanwang. Naimbag nga oras mo, mate. Ama bubod, kayat mo ti agbati dito'y Encantasia. Anya? Ay aguray ka? Apay nga mong tinagan ko si Kanwang. Wen amome nga adda kayo. Tain waragawag da kada kami. Aya? Kastagayam tilangam. Ama bubod. Lakayan kagayaman. Apay nga yawan nak ngay. Saan? Sige. Ituloy yo ti agpasyar. Ay na! Adalat ta bilik amang mangeg ko kulas. Ay! Kastoy gayam ditoy. Nagado ti parswa. Aglalaok. Kasla ditoy amin tinakadagupan dagiti amin nakita tinabiyag. Wen apong. Ha? Kitaom ti masabat ta apong. Na! Agpaspasik siya bakas. Ne! Agkinni. Naragsak nga isa sang bayo sanga ili. Kastamot ken ka. Siksi abakas. Kumusta kayo? Nasayaat mo't bakas. Bakas! Apay nga, kini ka, magmag na! Agpaspasiksi ka kada kami, What? Ngami? Agsapsapulak iti mga sawa kanya. Ha? Ay! Ay! Sana da kami, Apay, tikunam, kaya't kayo aya. Excuse me. Di kay ano. Sige. Bye-bye. Inakon. Naragsak apa nagpaspasyaryo. na! Napanan di bakas apong. Kundi tiraray pay. Sakit ag kini api manaw. Maray awak. Ala, inta iti dayjay abanda apong. Agpasyar ta ijay. Anya timbagakan ka ni Diyos sa Encantada, laadi siya? Agsubli ka no, dilangag. No makaaramid ak iti nasayaan. No kasta, adda kondisyon na ken ka, sakbay ama isubli ti sigod alangam, laadi siya? Juan, pretty siya. Nukas na nga ron. Nasken nga aramidam, laadi siya? Kayat kung agsubli ti sigod alangag. Isungag tumpalag. Into nagsubli da kulas ijalubong da. Sumuro takto kadakwada. Makipagnaeda kadakwada. Maawata ko no apay. Sapay kumata agbaligi ka, laadi siya.
Tapno agsubli ti sigod, akin napintas mo. Ay na, nagpinta sa talaga ditoy. Kan nagragsak. Haha. Kastoy samot ti bagbagada para iso. Un apong, basta napintas kun naragsak a lugar, maawagan ni ti paraiso. Ay, nagdakkel alyon. Lamutan na tan samutan. Ha? Ay, saan apong? Ha? Agkat katawa tilyon. Un apong, Naragsak nga isasangbay ho. Ha? Ay, nakigtutaken kalyon. Kunak no lamutan na kamin itay. Sa anak, amang mangan iti tao. Nang runa, nukasken ka, lakay bubod. Tanakulbeten ti kudil mo. Nya? Anya? Sa anak, amang mangan iti tao. Prutas, ken bulbulong, ti taraon ko. Leon, nagpintas dito'y ayan nyo. Wen, gapu ta saan kami nga agdaddadaol iti nakaparswaan. No diket taripatwen mi anaimbag. Iso apresko ken adu timulmulami. Wan nga ron. Sana kas ijay lugar mi. Ininot samutan na maibusti kayo. Makalkalbon ti bantay. Wen, tarupat kwarta ti kaadwan a tao. Ay! Wira kami Wira kami kani apok, akulas. Sige, ituloy yo ti agpasyar. Taadupay ti paset ti inkantasya ti diyo nakita. Oh, adto'y tiladawan nyo, mabubod. Ha? Nakakwadro tiladawan mi. Apay ngay akastoy? Anya ti reklamo? Apay ngay abakas ti kadwak dito'y ladawan. Jay bakas nga kini-kini daytoy Ha? Apay ngay? Saan kan nga agreklamo? No anya tinaited ka, di kan agreklamo. Awan. Ti kadwak dito'y ladawan ko. Katilyon. Daytoy jaylyon akasla na uyong. Ngum saan mo't gayam. Wan? Agyaman kami kantada pritisya. Itugot mi dagito'y aladawan ni jay lugar mi. Ay, isabit mi iti diding mi. Adda dito yan nila Adisha. Sumurot kada kayo. Ha? Sumurot ka kada kami engkantada la Adisya? Wan, mabubod. Sapay la kuma, taagbaligi ka, laadi siya. Iti pa nagsublim. Sapay kumata nagsublim ti sigod alangam. Laadi siya. Ha? Paraangan mo ti kalapaw tatoy ayan tayo. Kenapay arabii? Ket aldaw la itay? Rabi ita dito'y lubong tayo amortal, apong. Nagsubli kayon diti lubong yo, mabubod. Ayuan niya. Nala, intayo nga roden iti kalapaw. Inkantada la Adisha. At damot may sa asilid di takalapaw mi kini apong. Ijay kan nga agsilid. Agyaman na. Wan, Diyos sa inkantada. Laglagi pakday taabilin mo. Tulungam nila Adisha. Tapno agsubli ti sigod alangana. Ngam kasano. Makaamukan no anya tiwagas mo. Tulungam nila Adisha.
Taga-ino pak? Palpalagi panak ni Diyos sa Encantada? Apo! Kariing ka ka din! Apong? Ay. Agsapan! Umahikan, tagar musar tayo. Nakaluto nila Adisya. Itan kagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortalahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong